Sinamukele siphinde sinibingelele elihlelweni lolusha bhem sakatene Swazi TV. Libito lami ngisethabile ngakasibisi. Lihlelo lolusha lubitwa ngekuthi Imvelo Yimphilo Yami. Lolu luhlelo lolusha sakatene Swazi TV lesithokoza kakhulu singumsakazo ukulethela lona. Silenda singumsakazo Swazi TV ngekubambisana nelibandla letemvelo evelangwane iSwaziland Environmental Authority. Luhlelo loluhlose ukuthi lukufundzisa liphindze lukwatise njengembukeli ukuthi inqabe lelibandla letemvelo lenda msebenzi muni. Elihlelweni ke lalomuhla sitaqala ngekuthi sike sive yona indvuna yetemvelo evelangwane babejabulani mabuza ukuthi uthini ngaloluhlelo. Litiko ngale parastatali yakithi likubone kuhle ukuthi kube nale program lekhona la eMaswati adawulalela kudabe kunema officials la buya kwabaka Swaziland Environment Authority azama kufundzisa ngato letinto lesititsinzako sebafundzisa ke bona ngalokujulile ukuthi nalelo Swati idokhona kwati ukuthi wolo nangenda lokho umthelela wakho nanginako nangilahla tibi phasi kusho ukuthini lokulahla tibi phasi ngoba kunengi naso ukuchaza kunengi la kulimata khona live labati konje kunayindzaba yema plastic bathi plastic nawo lilahla nje lihlala la emhlabathini iminyaka leminyeni kakhulu aliboli alendi lutho so ke kanzi lenjalo nje nalo lakhiwe ngawona lama fuels letintuthu lokhanza ukuthi ekugcineni tigcina ti affecta lelo twatwas lelikhona edulu isibakafakeni. So ke lohlelo ke lidofundzisa eMaswati siyacela alulalele alalelisise afundzisise abute imibuzo la khona kudzingeka imibuzo khona asitakale kuze imvelo idonakekeleka kahle. Sesivile ke indvuna indvulela lona lihlelo ukuthi luhlelo luhlose kwendani. Sethembe ukuthi eMaswati avile ukuthi indvuna ithini. Luhlelo ke lomuhle lutabe lubuka lona libandla letemvelo iSwaziland Environmental Authority. Sibuka ukuthi liqhamukaphi lelibandla lisukumiswa ngimiphi imithetho. Kepha ke singangeni kulo nje lihlelo ake sibuke ukuthi ingabe siqhamukaphi sisusa saleli bandla. And the defletters, and then there was a journalist, Jackie Mabuza, that was involved with that, and Jerry Ngumalo. We formed this association, Yongenawe, with the main purpose of developing and supporting conservation clubs in schools. Later on, we also had some adult conservation clubs, but primarily it was to support the conservation clubs in school. Kubeke naloko benaleyo concern nje silive ukuthi sine senda njani ngendzaba yemvelo. Uma sibuka ke indzaba yemvelo isuka kutseni siphethwe ngemangisi nawo ashasha imithetho letside endataba ukuthi imvelo ivekelwa njani ngila kuqhamuka khona nje bo Natural Resources Act yabo 1951 uqhamuke bo Forest Act nabo babo 1948 uqhamuke bo King's Orders in Council babo 1952 kuqhamuke imithetho yabo yemandi yabo 1968 konke lokhu solo sizama ukuthi lemvelo sivikela njani
sihambe ke sahamba sabona lokuthi lemtheshwana ayisithi kangakho kuyadingeka lokuthi kube khona ngathini sigungu se lowanyana se institution lesingisona sitakwati ukuthi sihlanganisa njani tonke lemtheshwana nalabantu kuze kutholakale ukuthi imvelo iyavikeleka ayihlukumezeki ngoba ngisho ukuthi itolo nelinani lebantu lisephasi bokungabonakali lobulukhona. And then government went and formed an inter-ministerial committee with myself from the private sector, and this committee was gazetted, six of us, to develop the structural and operational, the infrastructural and operational Swaziland. And it was quite a challenge. It was really quite a challenge. But there was a group of really, dedicated individuals, and we were all passionate about this. And we started and doing what we could. We had a consultant that came from UNEP at one stage, and we organized a big conference at the Protea Hotel where everybody connected with the environment was invited. And at that stage, we decided and got a better idea of what an environmental authority would be like. Later on, with another consultancy, we were able to get assistance, again, from the United Nations Environment Program to develop the bill, the Swaziland Environment Authority Bill, which became an act in 1992. This was the first, this act established the Environmental Authority. Umbiko lesiqhamuka kuwo babukeli beSwazi TV bokhombisa yona inkulumo yalo bekade ngumcondzisi walo lelibandla leSwaziland Environmental Authority kamuva kanye naye isihlalo bachaza ngekusukuma kwalo lelibandla bathinza tindzaba tawo kwakhiwa kwalomthetho losukumisa lelibandla bathinza nemabandla emhlaba lesebentisana nawo kwakha lomthetho lekudingo letawutsinzeka kule nkulumo esaba nayo lapha e-studio. Emsakazweni tithombe namuhla sinaye umcondzisi walo lelibandla la Swaziland Environmental Authority babe Steven Zuke longese ncele sami bese ngiba naye babe Gcina Dladla lobukela uhlangothi lwekuhlola nekwakhiwa kwemigomo kanye neteku kuhambisa kwelwati. Sinamukele ehlelweni namuhla. Siyabonga sibisi. Kumbe nje kuculela tikeli babe Dladla. Ngicale ngakuwe ngifune kwati ukuthi vele masikhuluma ngeMvelo sikhuluma ngani? Asibonge sibisi, sibonge nalelithuba sivusele babukele emakhaya silibandla leTemvelo. Ngicabanga ukuthi siyathokoza kakhulu ukuthi sithole lelithuba sibambisene nawo umsakazo wethu Swazi TV kusethule lohlelo emoyeni lamuhla sibisi. Sikukhanza ukuthi kulithuba lelihle ke lokho ukuthi sikwadi ukuthi babukele sibatise kabanti ngokuthi libandla lini. Kulombuto wakho ke sibisi lothi nasikhuluma ngeMvelo sikhuluma ngani? Nangazama ukuchaza nje kafishane sibisi ngisho ukuthi nasikhuluma ngeMvelo sikhuluma ngendalo lethinza lokuphilako ngabathi hlahla tilwane kuphindze kufaka ekhathi nendalo lesingathi ayiphili kungefana nokuthi umhlaba emanti umoya lasiphefumulako kodwa konke lokhu sikubita ukuthi imvelo environment uma ngabe sesikubuka ngokuthi umuntu longena phila emhlabeni uthelelana kanjani naleti ngonde sengitibalile lobo budlelwane ke phakathi kwemuntu nalendalo lokho ngabathi hlahla netilwane naloko lokukhona laphila ngako umuntu nase sikushamba kanya konke sikubita ukuthi ngiyo imvelo imithetho ke live ngiyona nchazelo lekubeka embili lokho ukuthi nasikhuluma nje ngemvelo i-environment sikhuluma ngani nasikhuluma ngaleli bandla ke libandla lelibuke konke lokho ukuthi lokho lesengikuchazile silivela kangwane kuphathwa njani. Babezuke uthinza kona babedladla uyachaza ukuthi itinto emvelo evela kangwane kepha ke kusala wona lo mbuto ukuthi sifika nje lapha kulesi singo saleli bandla silethwa yini nekusivele libandla lisukumiswa ngumuphi umthetho. Sibonga thato wethu sivuseleke nebabukele ekhaya
sethembe ukuthi sitaba abantu imvelo lesitayiphatha kahle siphile sonke njengoba lamahlandlela lavele lapha sashilo vele ibuya khashane ibuya sengathole ngisho ndiphethe lo ukuthi imvelo ibonakala ukuthi ayikasiyo le kahle na ukhumbula nje kwakuneti envelope tahulumende letatibhalwe ukuthi umhlaba impilo yethu asiwonke so ke ngaleso sikhathi kugedvuka kwemhlaba isoil erosion kwakungiyo into lenkulu enyukubeta imvelo so ke kwathi emva kwaloko ngabo 1987 kwathi sokuyabonakala ukuthi hayi akusiko kugedvuka kwemhlaba kuphela kusihluphako sekukhona ngcola kwemanti sekukhona bosandanezwe sekukhona neguquka kwetimoto telitulu so kuyadzingeka lokuthi sibe nelibandla lelitawati kuhlanganisa tonke letinto ngoba nemithetho umvile babevula kade ayibala yayilena lenye yayishabe ngamakhosi King's Order and Council lenye yayise agriculture lenye yayise natural resources so kwaze kugcina lo sikubona ilibandla litawubuthisa konke bese ke seliya ku coordinator liyachumanisa so ke nga 1992 kwabe sekwakhiwa lelibandla ke ngale environment Swazi Environment Act of 1992 lo mthetho ke bowakha nje le institution wangangeni kakhulu etingonini ukuthi ke umuntu ke nangabe ke sowonile utawuhamba aboshwe kanjani and then ke kwase kuyabonakala nga 2002 lo ukuthi ufuna ukuchitshele lo mthetho kwase ke sokuba ke nale Environment Management Act of 2002 leyabe seke seyithatha ke tonke tingoni nalokusha nje losokuvelile kwenzaba tabo climate change nje tindzaba tabo biosafety kuphepha kuma GMOs netindzaba letiningi nje letatingekho ekucaleni tasitiyafaka lo mthetho otasetshenziswa njani so ke lo mthetho ke lokunye lwabe sisoyakwakha ke ukuthi ke leli bandla lingasabi phasa hulumende sale liba inkampani yahulumende ngoba wathola ukuthi makunemonakalo kumele ligijime manje ama processes ahulumende khona lapho kudingeka khona undlule ama committee lamaningi so kwatsinga lo sikesale kuba icategory A public enterprise kuze kuzito kwathi lokushakutela igijime ikwathi nekubopha abantu igijime liyacala kanjalo ke lelibandla babedladla njengoba libandla selikhona event la kaNgwane nisebenza nabo bani siyabonga sokuthi kumbe ngingangeni lapho sibisi lengingakuchaza ukuthi kune luhlaka lothiwa ipolice yetemvelo lengiyona lelibandla nemithetho leyashayo leyakhelwe etukwayo lo luhlaka lunema principles lokubitwa ukuthi ama core principles noma kumbe imithetho mgomo lengathi mine lengiyona imigcoka lekuthi simaswati imvelo siyibuka kanjani yekucala ngile ukuthi imvelo kuphathwa kwayo isime ekunaso isisho sebuntu so ukuthi kongiwa kwemvelo kuyinto lebuntu lefanele ukuthi lonke liswati ngoba ke uyathi ke sibisi lokuphambene nebuntu singathi lunya losho ukuthi umuntu lohlukubeta imvelo ngaba amagama singathi lo muntu loyo unelunya lohlaka ke le policy iyakubeka lokwembili kwesibili indzaba yokuthi imvelo akusiyo yethu sodwa kodwa yethi tukulwane nako lokho kuhamba embili kakhulu kulohlaka bese kwesithathu sibisi kubuka indzaba yokuthi imvelo kongiwa kwemvelo kulungelo leliswati ngalinye nangalinye kuyasijabulisa ukuthi nemithetho sekelo ukuthi na uphuma nyalo nga2005 nako akubeka lokho kwaba sobala ukuthi ukuvikelwa kwemvelo kululungelo leliswati ngalinye nangalinye akusiyo nje into lentiwa ekuthenini abantu bayenda ngoba bayathanza kwegcina ke sibisi ngiloko ukuthi kufanele ukuthi imvelo siyihloniphe lonke liswati noma ngabe inkapane noma ngabe sakhamuti noma ngabe ngumholi lokukhona nje kulelive kufanele siyihloniphe imvelo jonke lento leto ke ngintona tithebe lelibandla lelakhele kudo ubute ke thathwe ukuthi sisebenza nabo bani ntawathi ukuthi uchazile babezuke lokuthi itindzaba temvelo ngeke wathi tikunawo umnyango nangumunye kusebenza kwethu ke vele kusebenzisana nawo onke ematuka kahulumende la khona tonke tinkampani lecifana nathi lesingathi ngama parastatals ahulumende la sebenzisana tindzaba temvelo ngabekisa nje matiko lona litiko lethu lasiphethe khona litiko letemvelo netindzaba temvelo netekuvakasha litiko letemsebenzi emkhulu works litiko letekulima agriculture
litiko letinkhundla cishe onke ematiko litiko letemcebo waphasi nemandla natural resources and energy bonke netingoni tabo letfire cards laba buke manje bo Department of Water Affairs netinkampani ke letinye letitimele even bosoma business libanda vele kufanele ukusebenzisana naleto ngoni leto ngoba umsebenzi wethu lotsinza tindzaba temvelo ubafaka bonke labantu lesemabalele nalabanye sibisi ikakhulu netinhlangothi ke letingekho ngaphasi kwaHulumende lesingathi bita ukuthi ngema NGOs labo kwetona tindzaba letsinzelana nemvelo konke lokho tinhlaka letikhona event lesebenta nato njengelibandla la Environment Authority. Usathinza lona loldzaba lwebandla nisebenzisana nabo babedladla ingabe umuntu maka nichaza nje anibekisa kumbe ngekuhluka kokusebenta kwenu nalaba ikakhulu naba lesima non governmental organization letinhlangano letimele kepha lona dona nato letibuke tindzaba tetemvelo ningasi lo msebenzi wenu ingabe ungilolo watisako noma ngilolo lwela imvelo ngoba sesibone ngathi bona bayayilwela nani ngiyayilwela yini imvelo Ngizazi umphathi wami tangisita kodwa lesingakusho thine leyo confusion iyayibe khona thine sinakule bathi regulatory authority silibandla lelingathi libuke lineliso lekugadza ukuthi imvelo ayinukubedeki yini akusiko nje ukuthi sisebenza ukukhutsata kuphela sigcine lapho siyakhutsata kodwa ke siphinde sibe nalo luswati lokuthi lohlukubeta imvelo njengoba ngeke ngaphawula ngaphambilini uthathelwa dinyathelo dini temithetho lokungona ke lokwenta ukuthi uHulumende vele athi asesandize teacher sinibeke lapha sitokwati ukuthi nanibuka lokho niyambuka uHulumende niyatibuka tinkampani niyatibuka tonke inhlangano likhona eveni ukuthi imisebenzi labayendako ithinza njani imvelo kodwa ke ngisho ngathi umphathi umbuta ngisita kuloko Sibizi siyabonga Sibizi cha kungaba kungeta nje ukuthi lilibandla lemvelo letemvelo lifana nemaphoyisa liphoyisa la uHulumende manje ngeke buphoyisa uHulumende akuthathe awunika umuntu lapha lokusho ukuthi ke emandla alokuphoyisa ukuthi imvelo iphatheke kahle ubeke uHulumende kuleli bandla leli bandla ke liphethwe iboard apart from laba balile ukuthi ke siyabambisana tinkhundla siyabambisana na housing siyabambisana kune board le formation ngama ministries lengiyona ithatha tinqumo ifaka ke le ministry yethu ukuthi kuna PS lo ministry wethu kube na PS we Ministry of Natural Resources ngoba nasikhuluma natural resources sikhuluma ngemicebo kuna PS we Agriculture kuna PS we Finance ngoba phela siyinkampani yaHulumende bese sokuba khona ke lo mele boba betikhulu lo la kule board ubukela imango ke ngoba ngeke sithi imvelo siyayikhuluma boba betikhulu basale ngaphandle and then bese kuba khona ke loqhamuka kuma NGOs ufuna khango asinike munye longiyena naye abaphathi and parcel so ke bonke ke labo ngibona bathatha tinqumo kodwa ke sine siyasebenzisana nabo bonke le misebenzi lebayentako ukuthi basekele thina but thine si chief advisor yaHulumende ekwakheni lemithetho nalokuthi ke siphoyise labantu Sitaqhubeka nalo hlelo sike sibukela abanye lesibakhulumisile bakhuluma ngathi dona temvelo ukuthi ingabe batheni ngekongeke kwemvelo event la kaNgwane Sitawuphinze sibuyele kuleyo mbiko lebengithi ngedama kunikhombisa wona sibuye khona studio sethu ababe izuke besikhuluma yona indzaba ukuthi lelibandla lakhiwe kanjani kule minyaka likhona liveni masibuka kona ngaphandle ukuthi sithi ngaloko esilungu sithi niyati analyze noma kumbe niyatihlola ni inkampani yaHulumende uma nibuka kukhona lushintsho lolukhona kubantu indlela siphatha ngayo na indlela siphatha ngayo imvelo uma nibuka nje lokuphathwa kwayo event kaNgwane siyabonga dzadzewethu likhulu kakhulu lichaza lenkampani ledlalile ngoba umehluko thina siyawubona itolo uvele nje sethabile na unemsebenzi uvele usuke nje uhambe ugubha umhlaba ukhicite lokho lokukhicitayo ukuthi tibu udilahlaphi kude bekakuphoyisa noma bekata tokutshela akubuke ukuthi udilahla ngendlela yakhona yini so ke laba khona lelibandla kunaloko lokuthiwa ke environment impact assessment lokho ukuthi angeke uqala umsebenzi ungakatholi certificate sethu kule certificate ke kubukwa ukuthi dibukile yini tonke letingoni temvelo ngokunye kubetaka ukuthi udadilungisa njani umsebenzi usaqhubeka so ngathi nje ngekota siyamthola about
300 ma projects landlula through the process. So ke singathi nje ukuthi ke ngeminyaka about 700 lokho kuthine kuyasithokodisa ngoba sho sibantu sebayadi ukuthi ngicela wonke umsebenzi angibuke eMvelo ukuthi ngidimisa njani. Sibuyele sihlole wona lo mbiko lebe sifuna ukubukela kamuva lokhomba kona ukuthi ingabe eMvelo tongiwa kanjani evenda kaNgwane yini imisebenzi le entiwako evenda kaNgwane. I-Environment Authority ikhonela lo msebenzi lowo kubuketa nje yonke imvelo nako konke lokuthinzana nemvelo nebantu ngoba nasikhuluma ngemvelo sikhuluma nangebantu khona la khathe inake lokho ke ukuthi konke kuhamba ngendlela lekahle yini ngoba kubalekile ekugcineni ukuthi imvelo bantu tilwane tihlahla nako konke nje lokukhona kuhlalisane ngekuthula focus lenkulu yelitiko neparastatal mulo umgomo lesubukile. You have to have protection for the environment, and the environment can't speak for itself. So you have individuals with passions who come together and build and create institutions, create non-governmental organizations for the protection. But I think you have to have at the same time create a lot of awareness so that people understand why we have to have these laws that protect us. Why you can't go ahead and start an industry that will be polluting the river, even if it seems like it's just a little bit of pollution. What happens, the impacts on our environment are collective. What you do, what I do, what that company in Metsapa is doing, what the farmer is doing, how the cattle producer may be using too much land and going over the carrying capacity and causing erosion. It's collectively we make these impacts. Sehlelweni Imvelo Yimphilo Yami siqhamuka ku umbiko lapho khona tikhulumi tethu betisichazela kabantu ikakhulu tigcizelela indzaba ukuthi kude sonke imvelo evela kaNgwane kufanele sifundziseke satiseke sitokhona ukuthi siyonke imvelo babedladla njengoba letikhulumi setishito engabe vele nilibandla letemvelo metamo miphile niyentako ukuthi nisifundzise sive nisatise naye ukuthi tindlela tokonga imvelo ngileti. Saswethu kube ngicala ngokuchaza nje ukuthi ingcikithi yale yemsebenzi walelibandla uhambelana nalendzaba ukuthi njoba live lithuthuka lithuthuka njani lokuthuthuka kwalo akusendini ukuthi sisathuthuka khanje bese silinyalelwa ngolokukhulu kulelo hlelo lomkhankaso wethu yokuthuthuka. Uma ke sibuta lo mbuto lo sibisi kusinika umcondo ukuthi kufanele lokuthi sive sisatise kabanti ngetindlela letingenta ukuthi kumbe intuthuko nasayenda kukhanze ukuthi seyilimata imvelo ngaloko ngikafanele ukuthi ilimale. Tindlela lethu letiningi cishe sokusukela lelibandla lakhiwa tibuke tingoni letehlukene tibuke yona kusebenzisa tindlu tekwatisa imedia njengoba silapha nje lamhla sekule hlelo sizama kuona lokho ukuthi imilayeto yetemvelo ifike lekhaya emaswadini. Lokunye lesiyayikwendeke kusebenzisana ikakhulu netikolo sike saba nemikhankaso nje lefana nabo Temvelo Awards lapho khona besebenzisana netikolo sizama kubakhuthaza abantwana ekutheni netindzaba temvelo athambe embili kodwa ke siyabona ukuthi lokho akwaneli siyayisebenzisana lesetikhona ke namhla tesimanje manje tindlela ikakhulu lethinzaba ongcondomshini i-Environment Authority nje ine website lekhona lapho khona ungangena khona ekhasini lethu la ngcondomshini uthole lwati kabantu ngetindzaba temvelo. Nato ke tindlela tabo tema radio lalapho khona sikhipha tinhlelo letitsite khona ke nyalo sesine line lelikhona lesibitwa ngokuthi toll free line lelikhona longalishayela nje ushayele ka Environment Authority ubeka inkinga longayibeka sitonke leti tindlela lesitibekako emaswatini kuze ukuthi naloyo ayithole ilwati lolambisana netindzaba konga yona imvelo tatwethu.
Usakhuluma ngathi Donat inhlelo lententawo ukuthi nikhulumisane naso sive ngokongiwa kwemvelo sike sanibona nisemimangweni ngiyakhumbula nje kalobamba nginibone nibeke imigcoma nakubo kwaluseni nifika khona nibanika sigulumba sekubusa TV ingabe mangabe ngisemangweni wami ngifikelela njani kuleto inhlelo leti kanjalo Sasowethu lohlelo ngikhola lokho ukuthi emavikini eziliqhubeka emaswati atawukwati kabanti ngetingoni letihlukene letinengi lesebenta ngato letfaka dona lokutsinza kundzaba tetibi kakhulu lengilenye inkinga lengikhola ukuthi isukela lelibandla lakhiwa ibe inkinga lechubekako ngokuba sifesane nangasebenza lelo gama letinhlelo lotitsinzako nje Dati inhlelo letatisukela emgomeni lesasiwakhile silive lesibita ukuthi i-National Solid Waste Management Strategy lihlaka lokusebenza ndzaba yetipi lokunye lokwaphuma kulolu hlaka lokho kwaba ngiloko ukuthi kumbe sithinga kuqala inhlelo lemimangweni ukuthi abantu bakwati ukuthi tibi tabo bangagcogca njani sasizama ukuthi manje nathi siboost leto inhlelo leto tisebentile ke zathwethu leto inhlelo ikakhulu lemimango lela sifike khona tibe khona tokutona dinkinga kodwa ke uyathi nawo nawusetshenzwa vele dinkinga hlala khona sikhonela ukuthi sitilungise sichubeke kodwa nje siyajabula kakhulu ukuthi indzawo lefana nabo kwaluseni lo hlelo lokubanika sigulumba nokuthi ukucala lo msebenzi emangweni luya ngekuthuthuka luyasebenta siyawubona umehluko kodwa ke ngikhola ukuthi inhlelo letilandzelako kumbe emavikini latako sitawanza kabantu inganhlelo leti khona taka Environment Authority kakhulu letsinza tongo letingoni sibisi Babezuke uthitha indzaba yekuthuthuka kwemimango babedladla intuthuko ke iletha insaya letinyenti emimangweni nakuye nje intuthuko elive lonke lokusho ukuthi naletibi lesikhicitako letilethwa ngiloko lesikusebenzisako nato tilokuthi thuthuke njalo ingabe nilibandla leSwazi Environmental Authority nikubukile iniloko nikusebenta njani ukuthi njengoba umhlaba uthuthuka netibi noma kumbe kongiwa kwemvelo nako kufuneka ukuthuthuke emazinga lokwentiwa ngayo Siyabonga tsatewethu indzaba yetibi indzaba lenkulu sendazi indzaba yethu sonke njenge HIV sisuke safocus nasicala etinkampanini kanti tibi letiningi tikhicitwa ngimi nawe lekhaya emaswati ke solo ke akunakwe syndrome ngesingisi lengathi not in my backyard as long kusukela baleni lami kungale ngaphandle akuhluphi kanti umuntu loqhamuka kwesivakashi sibona live lelingcolile so ke umkhankaso ke lesusukele ngilokwe ukuthi ke sibe nawo lama campaigns asithangele ukukhipha abantwana etikolweni sibuthise bona ngoba letibi letiningi tiqhamuka kimi nami wethu nasesinemali sesisebenta so ke sike liswata kube ngilelo nalelo kulomkhankaso wethu ukuthi lati ukuthi sibi kusilahla kuyimali lokusibutha so kungcono especially ke plastic njengoba iminister wevile ukuthi lihlala 400 years lilapha phansi noma singalibutha sambe solifaka lela kulahlwa khona kusheshe kugcwalele imigodzi ngoba libole so ke sithi ke Swati alinciphise lisebenzise nakulesithi u5 R sithi reduce kweqala uma uhluya reduce ke lokusele ukureuse lokuthi uphinde ukusebenzisa after that ku recyclish ukugaye phinde wakhe lokunye then ekugcineni ke bese uhamba ke so treater ke kuma landfills emigodzini lekulahlwa khona emishi etinkampanini lapho kugaywa khona sithi ke lokho thina sikhuthatha kona ngoba uhulumende kuyimali sicela imali ukuthi asinike all the time ukuthi sitokwati ukuthi sibabuthelele tibi kanti tibathi kabangwa SA tibangwa ngumuntu ngimi nawo siphusha lelo ke vele ke sibambisane ke lokuhle naletinye inhlangothi betinkundla nje basibambisile nebe education ukuze sesicale ngetikolo ngoba lelivangeli imali ingene kulaba abancane kusasa taba ngedibalo yempilo kubonakala kona babezuke mawubuka live ngathi lela reuse noma lo recycle siyamzama ngoba masibuka nje thina sihamba la ngephandle sesibone tikhwama takhiwe ama plastic emamethi sebakhile bomake lokho labakhile ngetigodelanyana kepha ke mangabe kusafuna isichube kufanele vele sesichubeke sifundziswe singemaswati kubuye kona kuto tindzaba tentuthuko intuthuko lenyenti lamadolobheni babezuke ingabe nisebenzisana njani nawo madolobha Siyabonga tsatewethu lokuhle ke ngemadolobha ngilokwe umthetho uyabanika ukuthi nibuke na indzawo naye so ke thina baka authority ke
umsebenzi wethu umalula ngoba nakunengcole emadolobheni siconza ku CEO welidolobha noma ku town clerk sivele sibabe sitakubopha aqoshe ke yena ke ema red payers ukuthi ke atiphathe kahle letibi siyasebenzisana ngihlahla lembi ngabo bodwa labanemigodzi yekulahla levumelekile so ke vele noma tibe satibutha lengaphandle siphinze site la kubo sicele ukuthi awasibambisaneni nisithathele letibi sinema MOUs nje leswasayinako nemadolobha lokusibambisana kulelo hlangothi konke ama cleaning campaigns ethu ngoba kunenathi inzawo lesicene kwala madolobha letite kahle umphathi kwenza ukuthi tingala phinze nangale kubo chief tikhona but nje baphethe labantu tisinike inkinga sibambisana ke nemadolobha ngosami aze a stretch ama resources zabo ukuthi abone leto dinzawo leto kani akukho ku jurisdiction yabo but njengoba nabo baqabangela live siyabambisana kuloko sisakhuluma dona tindzaba tentuthuko babe dlala ngibonile ukuthi isigaba sakho sifakane ekhathi nekwakhiwa kwemigomo ingabe manisebenza ngiyibone lamaphepheni senifake ukuthi nentanga kwathi ukuthi kuyini igama labo EIA scoping ngikubona kakhulu ngathi kukuletakhiwo ukuthi kuyini kuhlosene vele ngoba nenithi asifake imibono nathi ngicabanga ukuthi esikhathini esinyenti kumbe asifaki thina imibono ngoba asathi lokuthi kuyini vele lokho Tsatwethu bengitawucala nje ngokuthi kusebenta kwethu nemadolobha njengoba baba sashito la kuyengcana kulendzaba yetibi ngoba udawathi intuthuko lenengi vele icala khona emadolobheni lama projects lawa shito nje la kubo 300 ngekota bo 700 ngeminyaka liningi lawo alamadolobheni incibele longetulu kwe half yawo alamadolobheni so ke kusebenta kwethu vele nemadolobha kubandi ekubuka dona indzaba ukuthi emanti la khona akangcoliswa into ngapande la kulamadolobha nekubuka nje tonke tindzaba letintsi imvelo letenteka emadolobheni kulelihlangothi lothintsako ke kuzathwethu lokuthi siyayiskiphe lamaphepheni kuthi hey siva sibuye sifake imibono kusebenta kwethu lokukhulu vele kugcile ekuthenini sive tonke tinqumo lesithathako letikhishwa ngileli bandla njengoba lakho ngemthetho kufanele ukuthi leli bandla sithathe leto tinqumo sibe sinesiciniseko sokuthi sive nanako kukhona umbono lesikubekile ngoba phela intuthuko lede umbono walesive lesithinzekako leyo ntuthuko leyo siyayisithi akusiyo le council lesikhuluma ngale sustainable so ke le principle ye consultation yokuthi bantu sibabude kusukela le phansi kubobabe boshifu ihamba embili vele kuto tonke tinqumo lesithathako tato tonke letingone letingatsinzi kuphela letindzaba takoma EIA kungako ke siyayisivete vele kuthiwe oh na umuntu ufuthi wakha kumbe imoli yakhe enzaweni lenkuthi sivele sikhona kuleyo ndzawo leso asibuye sibeke ukuthi nebe kunene noma niwenda lo msebenzi thina sita ukhala nganako nanga kuze ukuthi nase senta lo cwaningo kwethine labo assessment siyathi ukuthi konke lokwashiwa ngulesive kusukela kubaholi bemango neluntu nje lolukhona senda siqiniseke ukuthi lokho kuyanakeka sisenda lo msebenzi ngoba umsebenzi wethu lomkhulu thina boss wethu lomkhulu sive uma ngabe ke sive singakhulumi ade sathi thina ukuthi tinqumo lesithathako vele tisamnetisa yini boss wethu lo sive semaswati kulohlangothi lokongemvelo Mala lamahle luhlelo lushabe emsakadweni Swazi TV lubitwa ukuthi Imvelo Yimphilo Yami liyaqala sikhulumisa tona tindzaba tekongiwa kwemvelo sikhulumisa lona libandla letemvelo evelangwane ukuthi ingabe le namsebenzi imundi liwenta kanjani thina sive sifinyelela kanjani kubo kepha ke sesibahlele timarket ukuthi sikhona ukubhadalela lona lohlelo semukele bona lebekade bangalivuleli lohlelo lolusha emsakadweni Swazi TV ihlelo loluthi Imvelo Yimphilo Yami lihlelo lelibuka kongiwa kwemvelo evendangwane lubuka libandla letemvelo evelangwane sithi lisebenza kanjani sinabo labaqhama khona kulo libandla bese lo basichazela ukuthi leli bandla lisuka phi lisebenza kanjani libambisana nabo bani masiya ekhefini besikhuluma ngayo intuthuko yekuthi emadolobheni njengoba intuthuko lenyendi siyibona khona ingabe baye bayisebente njani ngekuthi nathi sivakale imibono yethu sisive bayasho ukuthi bayasilalela basihlole ukuthi ingabe sithinze kanjani kuleyo ntuthuko leyo mpize nginamukele ehlelweni babe sisakhuluma yona indzaba yentuthuko emadolobheni ingabe nje manibuka solo ihamba leminyaka kukhona imvelo lokuconza kuwe emadolobha ukuthi intuthuko ingenteki kumele lokuthi sive nani betemvelo nithintseke nikhulumiseke ngaleyo ntuthuko letako
Siyabonga lo mbuzo lo. Ngathi nakusaqala bekunenkinga nyana ngoba besitelo budlelwane kahle hle. Kepha kuthi ngakhamba kwetinsuku sesiba nemidlelwane nemadolobha. Wena nje nawusembabane unestand noma nje uthi ufuna ku-extend indlu yakho ngeke umasipala sicala kwakhe ungakaqhamuki certificate setemvelo. Siyakudumisa kakhulu ke kubomasipala cishe bonke labahamba embili bembabane sebalandzele bonke sesebajoyinele lo hlelo lelo. Emaphoyisa abagonela ukuthi inhlongandlebe tikhona. Nasemadolobheni noma masipala khona nema rangers anawo konke inhlongandlebe solotikhona. Lo khanza ukuthi nakuthi kuyahlwa ukhipha iveni yakhe netibiti yakhe ngoba ilori kamasipala itaqhamba ngalesine yena ngilesibili. So yathi khipha ke so ufika uthi ibhuqeni kwemgwaqo. Uyabuya ekseni nasifika thina sesikhanza tinja tyanwana wabuya. Sebashayela betemvelo hey lokhu utawubopha abantu kanti lo mthetho uthi asigijime simbophe ngoba iprinciple lesebentako la the polluter pays. Lo mthetho wakangwane ume kanjalo ukuthi lo ngolisile nguye lo kumele abhadalele lokubutha. So ke singacela ke sitawuphuma umkhankaso nje ngoba sesitawabambisana nemaphoyisa emango latawona atabo sonike tincingo lokuthi nakakubamba asishayele. Sebakhona ke nkosami lasebake bashaywe inkemba ngoba uma uthipha ngevan ifine yakho nethi 5000 uma ujika nje uhamba ngemoto noma uthi ihambela nje sethabile soyalahla ng50 uma likubona liphoyisa linelungelo lokucharge leyo mali leyo. Sithi ke asithanzi ukuthi abantu sithathe imali yabo kepha ke kuze kuthi kube liswati abantu batowati lokuthi kumele batiphathe njani vele sesikuleso sigaba leso. Babedladla uthinza indzaba emaphoyisa emango lokuhlelo kumbe lolusha ntalicala nemaphoyisa nisebenza njani vele ngoba lo mthetho uthi kufanele ihlole niphenye bese niyabopha. Nisebenza njani lokuthi nikwente konke lokho ngoba nje ngiyicabanga mina nginganiva nithi mangilahlela icebe lami labanana ndangibopha ngatibuta ngathi ke jabodladla batangikhanzaphi mina mangendlule ngelihubo lapha kalozitha ngoba kalozitha nje la kule highway ingenti itraffic ngelanga batawubona ngani ukuthi ngimi lo lahlela icembe labanana. Saswethu angicala ngikubeka lokho ukuthi bucala lophambelana netemvelo bucala nje njengabo bonke bucala. Kungako vele umbutho wamaphoyisa umbutho wembube ngilabanye lesingathi ngema partners ethu lamakhulu. Uke washo babesuke nasacala ukuthi thine singemaphoyisa nathi kodwa ke singemaphoyisa emvelo. Dawathi thula emave kunemagama lafana noma green scorpions. Lasho bona ukuthi bucala nalopho. Uke weva nawe endzabeni ukuwabona kulamalanga kukhona inkampani letinkulu emhlabeni letakati imoto letifayiniswe imali letesabekako ngeke ukuthi nje bente lobuchwepheshe babo baqala emanga bathi intuthu lesikhiphako isemthethweni kanti ayikho emthethweni. Lokho ke dzathu vele kungilokunye lesizazama kukwakha nawe emaphoyisa lokuthi bucala lokuhambelana nemvelo sisebenza njani. Kulombutho wakho lo uthinzile nje ukuthi na umuntu uhamba ngemoto uvula alfastel uyalahla sitamkhanzaphi thina njengoba sibancane nokuba bancane vele lesikubukile lokuthi sitaqhubeka sebenzisana nawe emaphoyisa ukuthi bawu enforce lo mthetho. Kungako ke sitawucala lo mkhankaso kwemanje ukuthi sisebenzisane nemaphoyisa emango ikakhulu emakhaya kuba betikhulu nebantu benkosi ngoba ziyathi emaphoyisa emango asebenza lapho. Sathi nje ukuthi la kulomphakathi wethu emaphoyisa emango la ngibani nabani akukhanza wenta bucala lokuthintsana nemvelo kungaba ngikona lokulahla bathi akuthathela tinyathelo sibone ukuthi lo muntu loyo ubhekana njani nemthetho. Kungaba ngikhona lesikhuluni la khona kungaba ngisethe inkantolo telive ngoba emacala lahambelana nemvelo namacala njengoba ngishito lafana nawo onke amacala landiwa kweveni. Babedladla kunala ke wakubekisa ngako babe zuke akhuluma ukuthi sibandfu sinalokuthi nje makungekho la mbi kwami kungenelani nami makungale kulomunye. Uyakhuluma ukuthi kune inhlawulo letsite lebekiwe yebucala lobuthide kepha solo ngathi akwenti umehluko longakanani kumbe kithi
ingabe manibuka nilibandla kushoda kuphi kufanele siqinise kuphi kumbe nilibandla lapho kona ningaqinisa khona kumbe sifike esigabeni lapho khona singabona italadi lefana netemave lasembili emhlaba lafana nabo Singapore lapho ungeke ubone ngisho nesincane esibi emgwaqweni wakhona. Siswethu ngumbuto lona silibandla sinawo babezuke sithi buta wona onke malanga nasivukela nje emsebentini ukuthi yini lesingayifaka etinhloko tethu simaswati lengentala ukuthi njengoba live kuthiwa ingonyama zeshithi ukuthi siya first world leti ingqondo tethu sitishintsha njani lokuthi sicale kucabangisa kwalamave lo washo ngoba kulamave lo wabala konje thathu wethu akusuke ukuthi kumbe babuphana kakhulu yini ngilesive kwasona lokuthi nje umuntu ngithitena ngisacala umgomo lomkhulu esemntana ngilo webuntu ke bahambelana nokuthi utithanze ungabi dlapha lokuthi nje zotawulahla noma bengikuphi into lethi lencabanga simaswati sisafuna ukuthi sike sibukisane lokuthi kuyafanana nemlayetho nje leminye lehambelana naletinye itindzaba ngaba kunatha ushayela imoto kungaba ukuthi usebenzise ijazi lemkhonyana into lefana naleto ukuthi sitishintsha njani sisive ukuthi sicale ukuthi buka letinto tekwe ukuthi imvelo nasi nje sihlahla simile lapha akumane ngisihedle ngijaya ukuthi ngiyokuthengisa ecingo kwemgwaqo noma kumbe tibi ngoba tiko la motweni yami sekukahle noma tiko la baleni likami sekukahle lokho kuthi akudzinga ukuthi sive semaswati sente nako lekuthiwa i-different socialization sishintshe lengcondo ukuthi siyibuka njani impilo tinto zitibuka njani ukuze ukuthi sikwati ukushintsha lokho sisemkhankasweni ke ukuthi sichubeke sifundzise sikhola ukuthi sizagcina siwinile lempi esibisi. Solo sithola wona emavi la sikhuthatako la sifundisa ukuthi ingabe dona temvelo event la kangwane singadonga kanjani kepha sesiphinde sibahlole nalabo yile sibakhulumisile ukuthi ingabe bona bathini ngato temvelo event la kangwane. We used now the word conserve, which means a wise use of resources. Preservation means don't touch. Conservation means make wise use of the resources so that they can be renewed, so that they can still be there for future generations. Now we're moving into sustainable development, which means using it so that it will not be depleted, for future generations. So from preservation, don't touch, to conservation, wise use, to sustainable development, use but ensure that it will be there for future generations. As we learn more about our environment, as we learn more about development, as we now realize that our development is the biggest cause of the environmental crisis, of climate change, our balance now, our production, our manufacturing is putting in, and our own practices is putting in so much more carbon dioxide than our natural sinks, the ocean and forests and so on, are able to absorb. We're upsetting the balance and we're creating this disharmony. But as we learn more about it, so our environmental education or education now for sustainable development has to be targeting the changing of practices, better manufacturing, better agriculture. The three legs of sustainable development now are environment, the natural environment, society, our social custom, and so on, and economy. So in order to have a balance for any kind of development, you must look at the environmental aspect, the economic aspect, and the social, cultural aspect. Liqiniso lithi singeke sikhone kuyinaka sisodwa. So siyawadzinga ke onke ama stakeholders latsinzeka ko event ngoba imvelo itsenza wonke umuntu. Naletinto ke lotibala ngiko nje iparastatal seyezamene ukuthi ibe nema MOUs noma tivumelwana tsite nalamanye ama stakeholders lafaka ekhathi ama church forum, lafaka ekhathi amaphoyisa, lafaka ekhathi bo town council emadolobheni ukuthi kubukiswane indlela yokuthi kungasebenze kanjani ngoba tonke letinto leti kungcola tinemthelela vele nase kufikwa kuletindzaba tabo climate change kakhulukati lokuthi ekugcineni kugcina sekuaffecteka sona sive lekane mhlawumbe kube sithathe le full responsibility
level enkulunkulu nasekuqaleni wayimisa ukuthi umuntu nguye loyawwengamela noma loyawmanager yonke indalo lekhona labafundza iBhayibheli batawukhumbula ukuthi kuna Genesis nje incwadi yokuqala nesahluko sekuqala lo verse 26 wakhona nguye lona lothi wena ke umuntu loyingcenye yemvelo nawe emhlabeni kepha uNkulunkulu ngoba kuwe ubeke ubuntu bakhe senguwe ke loyawenda siqiniseko sokuthi konke lokusemhlabeni kuphilisana kahle liphindze liqhubeke lithi nawe uqobo kuphila kwakho kuncinele kuyo kona le existence yalemvelo so ngiloko ke siyadinga ke kubanjiswa ngibo bonke abantu etindzabeni leti kanjalo. Induna yemvelo lapho ithinze yona incwadi lengcwele kepha nawo lo mthetho vele solo nawo ugcizelela kona lokho babezuke uthinza indzaba yokuthi niyakwenda konke leningakhona kwenda kuqiniseka ukuthi labatholakele baphula wona lo mthetho bayalethwa embikomthetho bajeziswe ngalo hlobo lolo nihamba nifike ephi nentanjani asengisi nje nangidladla utholakele kumbe ajikelele ocembe phansi sengiyashaya mina ngiyabika ngithi awu imoto eSdibanibani kumbe ngoba nalokubo SD sebashintsha sengiyibika ukuthi ibonakele kulahla licembe kulo nilanzelela kanjani kude lo muntu loya azabhekane nemithetho. Dzadzewethu vele umthetho usho njalo and ke ngoba thina side police officers sakhe budlelwane nemaphoyisa saqala ngokuthi sibe nema workshop nemaphoyisa ngalomthetho badonke letingoni takhona sonyalo kulabo mimango lefundisekile yambona umuntu alahla vele bayasishayela ekakhulu ke dzadzewethu kune issue ema disposables kulamalanga amaningi la kangwane bantu kude labalahla khona bese bahamba bawathatha imoto tabo bawalahla ehlathini sesibophe nje umnyaka usukile sesibophe la kubosikisi bebantu labanjalo emaphoyisa emango aleyo ndzawo abathatha abamix emaphoyiseni amaphoyisa sishayele sibonisana ukuthi simcharger ngayiphi charge 5000 ke nabo lahle ngemoto and ke labaningi ngosami nathi ngakubona simo baye bese bakhala ke kuthi awu manje kamane ahlisa kusho asibe ngaphansi ka 2000 njengoba ngisho nje ukuthi about over 6 wabo sebamkhiphile loyo 5000 or 3000 depending ukuthi ke manje umbhedele yangakanani umuntu lolo hlelo lolo selikhona manje lapho lusashisa khona kula imfa abantu nakubombekelweni sifuna ke ukuthatha ke lo mango ngoba sowugijima embili ukuthi si spread ke yonke leminye imimango. Ama disposables babe zuke ngekubuka kwami ayimithelela yentuthuko imhlaba nelive ingabe nibona nje leso simo leso dikhona vele taba tekubuka ukuthi imithelela noma kume kungcola lokulethwa intuthuko le kanjalo sengibekisana ama disposables ngoba sesikhulume ngawo siwalahla kanjani vele. Ema disposables ayinkinga sisi ngoba anale plastic la khathi vele ke nawo anako lokuthi aphudele ukubola and ke futhi ema disposables ayayiblock imitoy vele ngayekalahlwa alahlwa ngaphandle so ke ngalo sisisete inkampani leti recycle yako lento leti kugayako sizivele kufaka emgqomeni kumane kuye kwegcwalisa lama landfill lawa la designated kwanyalo lalabo abombabane bospeak nabo mathaba kepha lokushisa asikhutsati kakhulu ngaloko ukuthi le plastic quality intuthu lethikhipako letibanga bo lung cancer nawo ngena na uduhosha le plastic yale disposable so sisenayo leyo nsaya leyo ke that's why sifuna ukukhulumisana nabo somabhizinisi nalabasebenta kugaya kwetibi nokulitreatwa nokulahlwa kwato ukuthi ngathi yakhula le market yalama disposables asente nema proposals ukuthi how can you make money ke wena sethabile uhambe uyobhadala ngokuthi bakutrithele leto babedladla njengoba kuyintuthuko lelethwa ukuguquguquka nekuthuthwa kwemhlaba nako konke lokunye encenye letibi ngidilahla lapha ngoba angadi vele ukuthi kufanele intente njani nilibandla leSwaziland Environmental Authority
mangifuna ukuthola lwati lokuthi babedladla luhlobo lonjena lwesibi noma kumbe kukonga imvelo yami nje la ngikhona khona vele ngentanjani ngifinyelela njani kulolo lwati lolo Tsatsethu bese ngike ngasho ukuthi sinalo lelikhasi la ngcondo mshini lelithi www.sea.org.s lo licishe lifaka konke lokwentiwa ngeSEA lokunye ke tsatsethu vele siyaye sithi office lethu njoba ngishito ukuthi lihlala livulekile ukuthi sive singeda kutobute kakhulu letingoni lothinzako kulenza wetibi vele lo mgomo ukuthi tibi tehlukaniswe kuze ukuthi sikwadi siphinde sisebenzise recyclishe ngilokuyile ngicabanga ufuna sikubukisise ukuthi sikugcinisa njani sisaya phambili kuze ukuthi lokho lesikhuluma ngako njengoba lenza bema disposable vele ingilenye lokuqhamukako kule tibi lesicabanga ukuthi isatha usihlupa kakhulu eveni siyadzinga ukuthi sibo somabhizinisi noma bobani labangaba nayo itechnology lengathi kumbe yakwati ukuthatha lokhu ikusterilize ikwati ukuthi singakulahla sekuphephile sikubuke ukuthi lokho singakubuka kanjani ngoba emavela amaningi vele asekulelo zinga lelo ushito ukuthi kutena intuthuko lokho kodwa nje tindzaba letiningi lethinza imvelo vele tibitela ukuthi sitene ma solutions ukuthi sikuqadulula njani lokho lesibhekana nabo as image inkulumo yendvuna babezuke solo nje ngelalela uyakhuluma umuntu lomdzala ulokuthinza indzaba lenkulu lencabanga ukuthi vele nyalo sikuyo ngoba baholi bemhlaba njengalo bahlangene eParis bakhulumisa lendzaba leyo indzaba yekuguquguquka kwesimo sezulu lesipheceleti bo climate change ingabe singemaswati manibukanile nelibandla leSwazi Environmental Authority siyaconza yini ukuthi lokuguquguquka kwalesimo sezulu kungileminye imithelela ekunyukubeteka kwayo imvelo Tsatsethu ukhuluma indzaba sibili lapho ngoba ifana nale tibi lokuthi ngiyicabanga ukuthi ayisiyo yami yahulumende so ke nalapha ke sikulesimo lesikuso yebo iSwaziland umkhecito wayo mncane lobanga lokushisa kwemhlaba bese kuba bedelele itulu kepha ke nawo uyaeda so ke bantu ke sebakhutsata lokuthi gas lesemsebenzisa kola kangwane lomningi uqhamuke eSouth Africa wakhiwa ngamalahla uma usebenzisa wena ngalokho ecile nalapho ngasawudzinga khona uzilamalahla kashiso kakhulu eSouth Africa akubangela ukuthi kushise so ke sesiya khutsata ukuthi lokho lokuncane nawe kokonga wende umuntu ngamunye ngamunye impela nangangena nje tsatsethu is interesting ukuthi thina njengelive kuletintuthu letibanga le climate change tibi tingilenye letihamba embili kithi nje eSwaziland kulama gases la contributor kwalapha lokusho ukuthi uma singalungisa lendzaba yethu yokugcina kwetibi ungakhanza ukuthi netintuthu lesithikhipako ngoba le tibi singathi thatha donatele kuboma landfill nakuphi kuphi kodwa ezikubola lokho lokubolako kuphuma ke letintuthu lama greenhouse gases aya lesibhakabhakeni ngoke la bangale le global warming lesikhuluma ngayo so ke vele lethinto tiyathelelana ungathi wena akuyithinza climate change lokhu kuyayithinza indlela thide kodwa lokukhulu kithi njengelive njengoba abahlale basho labakhuluma ukuthi lokukhulu lokuthi senta njani ke simo selitulu sesishintshile vele nakuze sikhona si adapta njani kuloguquka kwesimo selitulu nathi ke silibandla letemvelo vele kufanele ukuthi sime mandondolwane ngoba loguquka kwesimo selitulu kutayishintsha nendlela imvelo lesebenta ngayo labo besathi khona ukuthi kunehlahla letithite ngokhansi sekuyashintsha konke lokho labo besathi ukuthi kunelitete ngeguquka kwesimo selitulu kutawushintsha konke lokho so ke nathi vele sime mandondolwane tonke tinhlelo lesitendako vele setiya integrate le climate change ukuze ukuthi sikwadi ukuthi silive sachubeka siya phambili siyakwadi ukuthi siyalwa nalokuguquka kwesimo selitulu njengoba sikulenkinga nje esibisi sisegoqoda babezuke nje umlayito wakho ekugcina ngako kongiwa kwemvelo evenda kangwane ungathini kuso sive semaswati esiveni semaswati ngisho lokuthi kuphila noma kuthuthuka lokusimeme kusime emnothweni lokukhulako kubantu labahleli kahle lokubili kusime edukwemvelo ngoba ngilapho kuqhamuka khona niwele sisebenzako kuze sibe nenhlala kahle phindze nomnotho uthuthuke sithi imvelo asekube into yethu yosisinake ngoba impilo yethu babedladla sinithola kuphi masifuna kufinyelela kini sithole lwati ngekuthi ingabe
siyonga njani imvelo ngiyakuva solubeka lelikhasi lapha ngibona ukuthi keja gogwami lo leshiselweni engcenye akanalo lelikhasi noma kumbe lo ngconjomshina wakhe kumbe utebo internet ukuthola njani yena Tatwethu ngicabanga sebangasithinta ababukeli na kuto tincingo inombolo lethu yasehhovisi si 24046960 uyashaya nje usithole sinayo ke nalena la ushaya khona ungabhadala imali ithi 800-703 uyayishaya nje uthola usisi lokhuluma kamnanzi akurekhode sisive isikhalo sakho emva kwaloko sitawuhamba sifike lapho kunesikhalo khona sesikhona ke nakhona lapha kuleti tethu tsine labasha leti tabo Facebook nawe uya nje ku Facebook ufike utype lapha uthi Swazi Environment Authority utawungena ku Facebook page yethu ungabeka lapho lokubekako emaswati yabeka la kubekako nanathi lesisiyaye sikubuke sikusebenzisa nasesebenta ukuthi kumbe sikwadi kucatula inkinga letibhekene nemvelo esibisi Sibonga kakhulu kulolu bandla letemvelo kuba nathi emsakazweni Swazi TV lapha khona besikhulumisa tona temvelo ukuthi ngabe leli bandla lona lakhiwa kanjani lisuselaphi sesivile ke tindzaba ukuthi imvelo yongiwa kanjani yini lokumcoka ikhulumile indvuna yalo litiko letemvelo netekuvakasha eventa kangwane babejabulani mabuza agcizelela kuwe emaswati ukuthi phela letiko lesitentako tingiyona imithelela nakulokwenteka kolapha eveni engcenye nje sithi sibhekene nesomiso kanti nguloku lokwendiwe ngithi kunyukubeda imvelo luhlelo kwelitawudlala lesi sikhathi lesi njalo ngelisondvo ungakhohlwa ukuthi uphinze nangesondvo lelitako uhlale kanye nasi ngalesikhathi lesi ulibukele lihlelo sinshiya naleti inhlelo emsakazweni Swazi TV kubukela bengilokuhle inhlelo enhlanzelako nisale kahle Inyatsa leyo, laphela namhlanje. Inyatsa leyo.